Zmije su strašne i također vrlo jake. One su također osvetoljubive, to svi znamo, ali uprkos svemu ovome, one nisu uvijek pobjednici u borbi prsa o prsa. Ovo su trenuci kada se zmije petljaju s pogrešnim protivnikom, ali prije nego što počnemo, obavezno se pretplatite na kanal i ostavite like. Sada hajde da počnemo. Broj 10. Nevjerovatna borba između bogomoljke i zmije. Nije iznenađenje da zmije gutaju sve vrste plijena. Nisu posebno izbiljive, ali kada je u pitanju ko bi se usudio zmiju, sigurno postoji manja stvorenja koja su spremna suočiti se sa klizavom zmijom, s obzirom na sve opasnosti. Međutim, zmije imaju neke iznenađujuće smrtonosne neprijatelje. Jedan od njih je mali, ali zastrašujući bogomoljka. Iako su često mnogo manji od svog odabranog plijena, ovi insekti nemaju strah i zapravo su prilično skloni zmijskoj večeri. S obzirom na njihovu malu veličinu, trebalo bi biti očigledno da bogomoljke obično napadaju relativno male zmije, ali čak i tako to nije lak zadatak. Zmije su brze, ujedaju i poznate su kao klizave i teške za uhvatiti. Pa kako onda bogomoljka uspijeva izvesti tako monstruozan podvig? Pa ona ima nekoliko posebnih sposobnosti. Bogomoljke su majstori kamuflaže, provodeći većinu vremena potpuno nepomišljene i stapajući se sa svojom okolinom, tako da uvijek imaju element iznenađenja pri napadu na zmije. Dodatno, one su izuzetno brze, sa ninja refleksima, hvatajući zmijinu glavu i ujedajući je prije nego što reptil uopšte shvati da je insekt tu. I na kraju, one su u osnovi potpuni psihopate. Ovi insekti grizu glave svojim partnerima, pa zašto bi onda oklijevale da otkinu zmijino lice i isisaju njene iznutrice? Pa možda je vrijeme da zmije nauče da se ne petljaju sa majkom koja štiti svoje mlade, jer to nikada ne završava dobro za zmiju, barem ne u ovom slučaju. Broj 9. Morski orao hvata otrovnu morsku zmiju iz vode. Ove nevjerovatne slike morskog orla koji hvata morsku zmiju sa površine vode pokazuje koliko su ove ptice izuzetno efikasni lovci. Orao uočava zmiju i brzo se spušta prema vodi, roneći sa raširenim kandžama i hvatajući morskog maza. Ponovo se podiže u puni let, dok se morska zmija bori u ptičjim kandžama. Orao ostaje smiren. Zmija se nekoliko puta uvija, pokušavajući da zada otrovan ugriz svom napadaču, ali ovom prilikom, iako se čini da koristi svoje očnjake na orlovoj nozi, zmija nema priliku da obrizga otrovu pticu. Orao suzbija pokušaje zmije da se bori i vraća se svojim ptićima i bez daljeg odlaganja večera je poslužena. Zmija je konačno raskomadana komad po komad i stavljena u izdignute kljunove gladnih ptića. Broj 8. Mačka se suočava sa velikim pitonom kako bi zaštitila svoje mačiće. Pa ovo možda nije trenutak u kojem mačka nužno radi nešto svoje uobičajeno, psihotično, nego ima pravi razlog da se uključi i nauči zmiju lekciji. Majka mačka je dvostruko zastrašujuća pojava. Ona ima svu intenzivnost majke koja štiti svoje mačiće, kombinovano sa svojim uređenim psihopatskim vještinama mačke ubice. Sigurno mora biti veoma glupa zmija koja prihvata ovaj izazov. To je zapanjujući trenutak dok kolosalni piton klizi preko pijeska prema bespomoćnim mačićima, ali baš kada se činilo da će to biti kraj za male, majka mačka zadaje prvi klasični udarac, udarajući zmijinu glavu prije nego što se učini velikom, žestokom i prijetećom. Zmija, u početku neobeshrabrena, nastavlja svoj spor i neumoljiv napad na bespomoćne mačiće, dok se neizbježno lomljenje njihovih kostiju sve više približava. Ali tada majka mačka gubi strpljenje i oslobađa sav svoj bijes na potencijalnu gubicu. Nakon nekoliko zapanjujućih trenutaka, mačka konačno uklanja smrtonosnu zmiju, koja odlazi pužući u potrazi za lakšim obrokom. Broj 7. Napad aligatora na pitona pod vodom. Iako se može činiti da je aligator zaista jedan od najstrašnijih predatora u mnogim situacijama, posebno u floridskim evergledcima, postoji još jedna životinja koja predstavlja prijetnju ovim zubatim glizacima, burmanski piton. Ovi pitoni koriste močvare Floride kao mjesta za razmnožavanje i zbog toga se često nalaze u kontaktu s američkim aligatorima koji žive u velikom broju u ovim močvarnim područjima. Ova dva gmizavca sada su zakleti smrtni neprijatelji, pri čemu aligatori često proždiru pitone.
dok veliki odrasli burmanski pitoni predstavljaju stvarnu prijetnju aligatorima svih veličina i mogu ih lako savladati u pravim uslovima, tako da je ovaj sukob zaista situacija života ili smrti bez prostora za grešku. Zadivljujući snimci pokazuju neustrašivog pitona kako izvodi nekoliko napada na različite aligatore pod vodom, ali čini se da zmija nema sreće. Međutim, svaki pokušaj da uđe u borbu s aligatorom gotovo odmah biva osujećen, jer se aligatori jednostavno povlače od dosadne zmije. Pošto ove zmije moraju da se omotaju oko svog plijena i provode nekoliko minuta gušeći svoj odabrani obrok, može im trebati mnogo vremena da savladaju velikog aligatora. Zapravo, ko zna da li bi uopšte uspjele. Čini se da su ove velike životinje možda ipak malo previše ambiciozne kao obrok, čak i za zmiju značajne veličine poput ove, zar ne misliš? Broj 6. Hrabra majka vjeverica suočava se sa smrtonosnom zmijom kako bi zaštitila svoje bebe. U borbi između vjeverice i zmije obično bi se kladio na životinju sa smrtonosnim otrovnim ugrizom, umjesto na onu sa slatkim i lijepim malim rijepom. Ali ovo je majka vjeverica i ona štiti svoje bebe, a žestoka majka je strašnija i moćnija čak i od zle zmije. Ova epska borba pokazuje koliko mnogo izbjegavajućih tehnika jedna vjeverica može imati na raspolaganju kada ima bebe koje treba zaštititi. Slatki mali rep, na primjer, zapravo je vrlo koristan alat za odvraćanje pažnje. Zmija lako prati rep vjeverice i nekoliko puta napada, samo da bi svaki puta bila odbijena brzim nogama vjeverice i kung fu taktikama. Ona je bez sumnje opasna vjeverica, koja se suočava sa smrću direktno i bez treme, iako postoji jedna stvar koju radi, to je da joj se ruga. Ovo je bitka iscrpljivanja. Iako se čini da je zmija vjerovatni pobjednik, vjeverica zna da ako uspije da umori zmiju, ona će jednostavno otići u potrazi za lakšim plijenom. Broj 5. Hrabri pas suočava se s ogromnom kraljevskom kobrom. Pronaći zmiju u svom vrtu vjerovatno nije ništa neobično, ali ogromna kraljevska kobra duga 3,5 metara nije obična zmija i definitivno nije posjetilac kojeg želite da zadržite u blizini. Ova dva kućna psa odlučila su da nisu baš zadovoljna upadom ovog maza na njihovu teritoriju i zauzela su vrlo direktan pristup da ga natjeraju da ode. Psi po imenu M-Town i Lenny, u slučaju da se pitate, i znam da jeste, potrčali su prema zmiji i počeli frentično lajati, sve u pokušaju da otjeraju reptila, ali kao što je uobičajeno kod nekih velikih i opasnih zmija, ova je odlučila da ostane i odgovori, izvodeći opasne napade prema psima. Sada sigurno znate da kraljevska kobra ima izuzetno smrtonosan ugriz, koji može ubiti čovjeka za kratko vrijeme, pa bi pas, ako bi bio ugrizen, vjerovatno umro, tako da je ovaj dvojac bio u smrtnoj opasnosti dok je pokušavao ukloniti zmiju. Njihov vlasnik je spomenuo da su psi ranije ubijali zmiju u vrtu tako što bi jedan pas pravio distrakciju, a drugi izvodio iznenadni napad. Međutim, ovom prilikom ogromna zmija je na kraju uklonjena od strane hitnih službi i rukovalaca reptilima i puštana nekoliko kilometara dalje u divljinu, vjerovatno razmišljajući o nekim novim protivsećim potezima za budućnost. Broj 4. Leopard napada pitona u Krugeru. Ako razmislite o tome kako kućna mačka može posmatrati komad užeta dok se vuče po podu i onda tu scenu jednostavno uvećate oko 30 puta, to je ono na šta ova situacija liči. Ovaj leopard u nacionalnom parku Kruger u Južnoj Africi posmatra kako veliki piton klizi po zemlji pod užarenim suncem. Leopard je strpljiv, posmatra pažljivo, kao da odlučuje koju od svojih ubilačkih metoda će primijeniti u napadu na velikog mizavca, bilo da je to velika mačka koja štiti svoje mladunce ili brani svoju teritoriju, ili iskreno vjerovatnije jednostavno ponašanje psihopati s namjerom da ubije. Uostalom, to je mačka, niko zapravo ne zna. Čini se da zmija možda nije odmah svjesna da je leopard posmatra, procjenjuje i planira napad, a zatim odjednom mačka skače i obara zmiju snažnim udarcem šape. Zmija je vjerovatno malo ošamućena, ako ne i da ima jaku glavobolju u tom trenutku. Leopard zatim kreće u novi napad, vukući zmiju za glavu neko vrijeme prije nego što je pusti i posmatra kako zmija brzo bježi prema vodi, sada znajući više o unutrašnjim karakteristikama lica leoparda nego što je ikome zaista potrebno. Broj 3. Medojedni jazavac napada zmiju. Svi znaju da su medojedni jazavci ludi, to je očigledno,
Ali da li si znao da su ove životinje također praktično potpuno neustrašive? Imaju jednu od najtvrđih i najotpornijih koža u cijelom životinjskom carstvu. Teško ih ubiti čak i za predatore sa najoštrijim zubima i praktično su neprobojne, sposobne da izbjegnu strijele, koplja i mečete, tako da većina ugriza životinja za njih ne znači ništa, a glupa zmija nije problem za ova divlja stvorenja. I čak i ako budu ugrizeni, to ne bi napravilo razliku za ova stvorenja. Imaju adaptaciju koja znači da nisu osjetljivi na otrov, sa odbranom protiv neurotoksina koji se nalazi u zmijskim ugrizima, što znači da zmijski ugriz ili čak gutanje otrovnog mizavca cijelu za večeru ne znači ništa za njih. U stvari, do 25% ishrane medojednog jazavca sastoji se od zmija. Broj 2. Mungos protiv crne mambe. Potrebno je vrlo hrabro stvorenje da se suoči sa bilo kojim predatorom, posebno sa zaista opasnom i smrtonosnom zmijom kao što je crna mamba. Otrov crne mambe je toliko efikasan da ima skoro savršenu stopu smrtonosti kod ljudi, što je zaista zastrašujuće. Ali ono što ovaj mali mungos radi djeluje pomalo ludo. Vjerovatno se u blizini nalazi gnijezdo koje ovaj mali sisar štiti od smrtonosne zmije, iako se čini kao luda ideja. Mungos ima odličnu reputaciju da se suprotstavlja nekim od najsmrtonosnijih zmija na planeti i da ih pobjeđuje. Oni su posebno vješti u ubijanju zmija, čak i jedne tako agresivne i otrovne kao što je crna mamba, i to je nevjerovatno zagledati. Ispostavlja se da, pored toga što su dobri u ubijanju zmija, ovi mali krzneni sisari imaju i tajno oružje, imuni su na zmijski otrov. Na kraju, to sigurno pomaže njihovoj hrabrosti, pretpostavljam. Broj 1. Varan jede zvečarku. Veliki i gladni varani su neustrašivi i agresivni. Oni jednostavno ne djeluju, kao da ih brine da li zmija može da ugrize ili čak ubrizga otrov u njih. Ali možda bi trebali malo brinuti o tome, jer otrov nekih zmija može biti smrtonosan za varane, iako se vjeruje da oni mogu biti imuni na otrov zvečarke, što je bila sreća za ovog. Veliki varan bijelog grla, poznat kao dino, može se vidjeti kako izaziva zvečarku i zatim je sa velikim zadovoljstvom proždire. On provodi neko vrijeme jednostavno držeći zmiju čvrsto za glavu, dok zvečarka pokušava da se oslobodi iz očigledno neodržive situacije. Ali varan je strpljiv i samo čeka dok zmija ne odustane i uđe u dio umiranja dok je pojedena. Zatim dino guta zmiju cijelu, očigledno ne zabrinut ni za jedan ugriz koji mu je nesretna životinja možda zadala, prije nego što je progutana. Hvala vam puno na gledanju videa. Ako vam se sviđa sadržaj, pretplatite se na kanal i ostavite like. Također pogledajte drugi zanimljiv sadržaj koji se sada pojavljuje na vašem ekranu. I vidimo se u sljedećem videu.